itwahe bisare byitu nakoze statement all our services are equal. Tarebyo kugira ngo senior 1 hati no mushashura 20 senior 2 30 there is no any reason akuba the same corridor yabashomesa bo kusomesa umusinga yo kubanza bo kusomesa 2 3 4 and 6 Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Right, abafite bari Kore Media TV amazina ne MC Mashweko Kaburisho kandi program nekibozi kandi uko kimanya ngo ntutambara umfield stars mona zimwe eshahezi twabasa kuba nitwija ahaye barkweta Mbara City Secondary School. Mbara City Secondary School nisho bero runji kandi ndashangwa mu rembo rwambara kandi twatungaho chance twabasa kwantungaho deputy zakuba tuganiraho nawe ubugambo buke ahasigara twase kuba tuyengereyo mesho. Deputy banzura msaba ufite bari Kore Media TV ahasigara tugumize mu mesho. Mwebare abantu mwe nabo kwagera Kore TV Kore Media TV ebemirwe Mr. Mashweko tubakira bambara City Secondary School ishomero kukizayo oburungi muri Western Region so mutize kibozi gendo misho. Okay. Deputy amazina genyine no kwetwa. Amazina no banyeta Sarongo Binomicha Anthony kandi n'inzarwa yashema konka ninyendo gukora ngo muwezi wa head teacher Mbara City Secondary School ningaso tweta deputy head teacher administration Mbara City Secondary School. Today ntureba our head teacher adanka deputy ahari Mbara Secondary School ahari Mbara City Secondary School. Iburu kushoma ukashomera secondary yanje kabanza na attending aho ishomero bakweta Kitunga High School kudarga Kitunga niza naza Hillside Academy umusinya ya gashatu amara ho ya kana kaniza nagaruka national level yanje nona amarire level yanje kaza university kandi university yanje niza nagishomera Bishop Stewart University ni bachelor's degree in arts with education. Ndiyo musomesa kandi ishomesa geography and economics ninga says kweta business studies. Okay. Subject zone aha warebere ngwezo nozone kufocusinga humunoka utarigire kama se ningo kazakar chemistry kaje tugahoka bari wakora by then katwinoho ikintu cyo kutwa affecting mindset bakutugambira ngo sciences zigumere konganyo nakutebizaho kace level yanje kabanza natwara sciences hinatwire baga atwara biology agriculture na geography kunka biology iza yaguma makanta yagira makanta niza nagiyaho nata economics na henderanye ne geography economics na agriculture so norangu naka sciences nkankinemu wika part ya agriculture kandi cyenda kurindire geography obuhangwa n'ikintu cyango so geography deals with nature kandi kutukuzombi economics to analyzing economy nyo mind yanje munonga elyo mbinde bitwete bya business mutwekozesa uketungura depending zire munonga akoze Okay, ishomerere Mbara City Secondary School katandika wiriki. Ishomerere katandika umwaka gwe 2019 kandi atiyo mwaka gwe 2026. Katandika dine erevo na orevo ninga mukatandika honka sinya 1 sinya 2 mwisha mwagero sinya 3 mpaka kwikata hirice cyafa yo nojyango rishomero katandika naryo katandikira mwanya gwe mbeta 8 wanoza kabare road abanje bakuzakara mamba hamanya so tukatandika turi classes zona urgasi nayo kubanza kuzasinya ya mukaga kandi katandika n'abana nshanjo na mwenda first term twagiye kwendera umwaka tukatu n'abana 3 anana 8 yabe progress ya man Headmaster mwabere mwino wiro wakari tukatandika ho na headmaster bembe tamujune nerko
yabe nahwerwaho Mr. Tomuzire Johnson ka president director so kuyarigireho ukwiza kazaho Mr. Muhirwe Paul akaba head teacher kana hato kiri city head teacher. Okay, aho henye naho wabana ureba headmaster go mwabere mwino bwiro bwena no kumwabere numukora wagaruka comparing na today noreba ngo ikintu kiri kita nko muntu twiragura onda kuba twakuntebezanye tuyeriroho twenda mazoma bitari byo kugira ngo bunde pastor gun waro kudagira ngo riya kana musingaho sakosha inkaja ntogwa kana singa ryoriya kore koriya kagera hakire kace kana uyenda kwekozesa atahingambira inishomero ryeye rintakagamba bwa some reasons konka bona bakaba bonire konka to ditcho twine current twetongwitwa no muntu ari so hard working kandi ari visionary ishomero ine step yari yihiremo kandi akariteka step endije aitugambira one zo muri Mbarara City. I think Mbarara City Secondary School is the first best private school in this region. Western ningashi Uganda amashomero ga secondary ishomero yo kushanga bari kugira ngo nkasente nanka eri umupira ryo kandi rikari nkananka abantu mu chaplain mbyo kushabara kandi nkishomero nanka mbwene mukwiruka barakari imwe n'ikintu cyo mwina ishomera icyo uri kugira ati mbwene cyo Mbarara City Secondary School ejo bakigimanyaho mu mashomero gone nibo bari gusiginga yo gukora iki atom business kuzo mu business bari munonga tugenda identity yiwonko kuba ine business waje branding rich abantu mbakumanyira so Mbarara City Secondary School nkishomero tukari buildingira ahamsinje nkena gukubanza discipline ababuza abantu bona batandikire nanko kwikanahera abantu rabagira ngo akaragiro ka Mbarara City idutino mwana ari kuturema mu yagware muri shomero rindi yakaha nateka kugira imico icya kabiri no kuriza abana umudini idutine dini tujemerireho edini zona tuzihereza freedom to worship kongazira controlled abasalamu twatana no muzigiti abakristo tunaha father na iza sabisabana tuchakwa kwatagana faza kasapuri abakristayo tukoragana reverend wanyakayozo kandi aburizo ba born agains nabo tureta ba pastors basabisabana kingu zache din ito abana bitu burukashese bakiriro morning glory batakakira grace saha imwe bakuzo prep bakabazo evening glory wakashatu tuine comparison fellowship umwana wono no mwishomero Sunday hati cyo ba general as so mwe nabana bitu tubakurizo muti ecyakandi umwana kuba umuhiro memice kandi umukurizo mutini atogera twita academic excellence cyo nakugira ngo ishomero kandi ndo muri Mbarara byo ryebembere private institutions icyo kubanze micwe edini hatitwaza acha academic umwana witaha na imukaseni kumigwiciro azwara uniform yeyo ne amara kuna baketereza jane bitabo byo na plate nazo mukarase kumigwiciro agaruko mu dormitory kumakunyana eze saha zone neza business yo gukora yo gusoma hato mwana muherezaho time yo kurgasa ikumenemwe kuzikumwe cweka hato mwana yazo mprepaza musayi mone cweka arga musaha inagwicho sayinane zechiro twinoho etweta comparison extension kugasina ichi ya kashatu kuzasinya ya mukaga kugira ngo just time kurgasaye mone cyoka kuzasahi na self study then kurgashaha ina kuzitano atejo ya group discussions kuza sub candidates na candidate classes so hatejo ya bacteria ndizo itugira kugira wishomera ikindi nyoka no kagamba ninye head of curricular department so kenda na ku embracing talent z'abantu so umwana ukuba ine talent ntomukwataraho ukasente specializinga omupira gwa bichi football twa specializinga no mupira gwa bozo football ahinga Mbarara City abichi bitu baka representing Mbarara City it was and the finals so to considering as the champions of Mbarara City
yakuberinga district kugana Mbarara City. So we are the champions in football girls. So twatwara ishomero ryitu are regionals. Currently Mbarara City Secondary School mpira gwabiki ranked as the best 10th school in the Akure region. Which is a very big achievement. Ahingambere sahe abana bari mu camp mba training who are of good quality. Ubwo mwaka vision yitu no kutwara ishomero at East African level, not even a national. Ekina nda kubuza kwaho haine wagambaho okumupata iminga classes tonto nani ndeba nko mashomero emyaka minje nyuma ukoshanga ishomero omwana bakwija akaza ishomero shaha ngibe necitweka bakazo mu class shahina necitweka bakargamu ninga shahina bakargamu bakamaresha abakuzana shamushanju bakazo mu class shamushanju bakargamu bakamaresha shamwenda bakagaruka mu games nkebe abachato kushanga ngo mwana yine kuchera shamwenda gwekiru akakera mu kashesha akashoma akashesha kanabo hokake shahe mwene citweka stira kabayagarikira mu class akargamu shahitanu edakika 3 akazaho bakazana mbate bakabagarikira mu class omumabazo bakagarukamu kareto cyati kushanga ngo eshomejo tekirinkeriya nubuzo bucyo bwabira abana batse bakukwata subject zikaba nyingi hakaba kweki we baragwe cyubuzo cyawe kugira ngo abana tubakwata koreka generations ziguma zihinduka hatire tukatuza yishomero sayibiri kuga no muhanda noza yishomero konke birebe na waro umwana wa pepe wa reception no bamwe misasa yikumeneyemo sayi mwaba yicerekai so generation na systems education ziguma zikora ki so kuna gambira ba new curriculum hatize sazo nabana twakuzimara mu class because government nengira ngo umwana ashomara gesaha 2 akomesa ha 8 n'indakika 5 ruga 8 na 5 kuza sayi 10 itenkishonero hati mwe tukora projects tukareta mu area vocational skills wareba mission yetu tujya ngo to provide the best secondary education and vocational skills ekikorwa amashomero make aminje mbakuzi abantu kunganye nakutora ninkurambuza ebitukoro mu vocationals n'eyo icyo kubanza twinomo kuvuga emotoka twinome cyarani tweta textile hair dressing ingasabije kumanga salon tugeraho bakery tugeraho na computer science ebyite bitakusasuza muzire so umwana kezi kamunana na 5 hatamana bazomu areas ezo kugira ngo umwana arono mo occupation emwe abene ya concentrating so mwene saha zone ezo kugira ngo umwana ari mwe muzo mu game saha mwenda mukatera kapira ata mwana umwana yes twiraho kuzacishayi aba football aba volleyball konkano riyo we charani hata nawe koseje saha azangahi azacharani kugira ngo umwana no yakuba ikasine yakashatite niyo belief yitu fize kakura umwana aba in product tangible hati ainece cyakubasa kumunjira yo mumisha niyo vision yitu kishomera kugira ngo umwana ke yakwasire saloni no byakuremeraho ninga bakery engage najya nasika mandazi nasika donuts na umwana nayibisa natandikiraho deputy umuzire ryokwe wakubari nkoko mu cyaro hare urarebe nka video iki n'ibintu cyo wakubiri no basa kumugambira ebe kumushyikiriza kugira ngo ashemerire kureta umwana ari Mbarara City Secondary School ibyakubasa kuba bitarahande byatarashange ibya hate byarasanga aha ni nsaba abantu mwe no bari uko yarebe video wabona umugisha mahango mashwenko yako yamba changu hakuba wagumanyisha mere rakutambera umwana wo kugira iki yaba ecyo kubanza ishomereri ryamusinge go umuntu buntu is a private institution ngo bwe private institution nebirubirwa myaka nk'etano ni predicting kujya mutinisha merende kireri ishomero mu Western is our vision nyareba na frat muri no warantombeka frat ejo tugenda aho classes 16 ahasi
twinoho za science lab twinoho rooms zaibe nagambe by'umukono no wareba jya frata aho tugenda teko bwa rooms ba preparation umusomesa ari na preparing tebyo kurushinga kuzo mu class utakagire mu class your special room is there zaho preparing usomesa mu geraki umwana so isomere ryo riti kubantu akira umwana aha ndwanda twasesingo kwakoze kugira ngo twakira buri mwana umwana wawe akuzirata then cya kabiri ito abana bona basyaha ndubaheze mu faraso for free umwana gwatasashurire umwana uri kwizaha mashwe kota kuturetera sukari ito nkishomero umwana wo twamwakira umwana witu narye mirunde 5 mu runako 5 times in a day. Umwana witu nanywa shahemwe, anywa shahina, ariya shamushanzu chamushana, anywa shahi 11 evening tea, ariya shaha 12 n'ecweka eitweta sapa niga cyacu. Bare naho umuruka. Na kwabasari. Umuriye byone bya kunywa uko nagambera umwana ndomutera musukari. Nakwetegereza. Kandi ukuri kubo rwa mukaga hatubahindura icyo kunywa cyabo hamwe no mu busera tubateramo amageraki amate ibyo natoko bisashurura umwana witu naryo umuceri emerunde 2 umusande kandi ariyame bitoce umurundo gumwe umusande agana amazuba nanarya kahunga umwana witu mu kwezi nariyame nyama umurundo gumwe then hatagana amazuba nanarya kahunga ebihimbe byitu biturabira mu greens kandi umwana witu twine share kugira ngo witu tubahashe kwinganeta umwana nataho plate share yarukwenda yahika ajade nafu aho plate akora ki agenda ite twine pomochoro cy'ikopo ngo mwana leta kopo kwingana apana soronga azine cy'ikopo either any size itono yo porage kumuhereza so umwana wawe yizaha ite twine brief yo kugira ngo umwana orireje ashomereje onyene akumirwe omulicho mwe discipline na no mujini ngo mwana nyesa natujamo mugirachi umuntu w'umugasho so mwene binte bitwinaha ebikutizo mashomera gandi byinji tinga bigamba byaho abasomesa wabari bakorite yabo ite twine enrollment kugira ngo tine class ari kurenze abana na batanu class yaringa abana batanu tukuriye tinga another stream narano capturing abana ba senior 1 hata hingambira senior 1 turiyo mu stream ya kasaba so amana tunurate miteka humuritika kire iyo date na 3 ito rede turi mu stream ya kasaba so had our target for this term ngokuja mtwenda 200 senior ones baika 200 we close akuba tukwenda nambe kuturenga kano kasanga umwana tutamuhacha gukora tamukore cyo mwakorera umusomero twene nambe manageable zire tumukore cyakwenda nawe nchakara kore ki si ebishari bisomero byemberire bita umwana wa senior wa nanka o level ibicuru nebihimba nabo wareta makantako ko kuro mashomera gandi insamu region zazintagamba ora umwana natwara ibihimba atwara ibicuri atwara simanyefuka haterevetoro ninjira niwo noyehura nimpareba so itwahe bisare byitu na cause statement all our services are equal taribyo kugira ngo senior 1 hati no mushashura 20 senior 2 30 there is no any reason akwa the same corridor yabashomesa bo kusomesa omusinga yo kubanza bo kusomesa 2 3 4 and 6 onyene so our fees for all level is flat nemitwaro 50 then fees itu ya level nemitwaro 6 ato damuzo to wabitano na hazinga hii because services zo mwana w'icyaka 5 zo services zimwe w'icyaka w'icyaka yana funa examiners no w'icyaka 5 nakufuna ki examiners because to preparing akaro mwana kare kugira ngo ahiguru atahendeka so otamukoneseza hansi hato kata mama ningi yakirenga so fees itu nemitwara 5
then ya O level visit ya A level n'emitwaro konka okuna promoting academics na talents hati abana bakozire ryo mwaka obwa bakuzo musina yoko banza hato director bateriro of omwana oyinina 5 mukaga obwo na izana case nebitabo kuzo mfarasi guryaha farasi noza kujukwato jugoreke y'umusito izwire amafarasi nakusanga yishomero gwabusha reno wa mushanzu 8 hata abantu bakwatiraho ba half basari y'Imitwaro 30 umufarasi nakusanga hari 5 hatasharra wabiri reno wa 10 hata mukwatira y'Imitwaro 15 ahashatu 5 then hata babayongeraho hati y'Imitwaro 5 so far twemere kongati no other bursaries za talents umwana na mafutere nanga zona numusakira nanka grades ninga byoti oyizo mu 1 2 twakira 1 2 3 currently twakira abana ba grade yo kubanza na grade ya kabiri koze nakujya ntina bitakwakira onyene sanone special case wareba head teacher kusanga umwana yabira rwire towards exams ushobore ataho yakora mukubi teacher nabaza kucenga ndiye no mwana tumuheru because it over time twine bursaries as competed for umwana akakora average score ya 75% hato muhereza half bursary ametwara 5 ashashura Imitwaro 25 akubakira possible umwana w'12 na kusinga umwana wa grade then umwana wakora average score ya 80% ubwo umwana tumuhereza full so izo bursaries ziziri competed for every time no byakubata ubwine benefit ya natahamo onka yagira ground and chance yo concentrating again aka bona bursary ore munonga rufitire bari kuri Media TV kandi amazina KMC Masheko kandi rizoba nakugamba ntituri ahe barkweta Mbara City Secondary School. Mbara City Secondary School neshangwa mu remo rwambara kandi wagumiza maha urukari 5 arakabare road aha opposite na kanda kabiri kare ningashara ayishomero rya hansi Mageta de Mother Junior School. So wahikaho ukareba side ya ruguru mazimano bano reba ne cyapa no bakirebire kandi no kimanya no mukano manyira uti ni ryeri wari tumana wawe mazima nashoma nabasa kuba nabo mutu umugasho bitete bakoma program media of take amsente naba N&M Real Estates abantu baguza amataka kandi wabashikirana bakwereza amataka marungi kandi mabine mukoro yona mbase kwa n'ubyo mugati gwa team nuko mugati murungi kandi ngugura abase kwereza amagara marungi turi kwendera deputy abana bahumbariye n'abahumuraka hati mwene nk'abana barukwengana cyo mu ishomero ryanyu ku gas ni 1 mpaka 6 currently abana bahumurikireho kuna investing bitaba reception na calls from classes because for us here we need quite tight supervision ifutani class counselor and captain wardeness so nasanga currently twice abana 600 babona abana rukaga sinana nabana so hate namba ndayitwende ntikwicira so ekintu kusaba abazire wano no okikwe no mwanya oyi no mwana twikirira mu office emyanya ikiri mu classes zona like senior 6 twasigaza emyanya 5 senior 14 emyanya nkamushanju yena iz classes z'izindi kintu ho some numbers muize mwakira admissions tubahereze emyanya abana banyu babone chance yo kujya mu ishomero rurungi kandi biyo mechi kubendamo kanyongera nsima abazire abatu trusting bakatwereza abana babo really tuba complaininga na mweni sawo izobono interview yemwe amzire sija kurinda kubona y'umuzinga nagakora ki agafama ongani mankore Media TV n'abasimba mwe bari kutukunda kandi kuzabukatoreba ore mnonga nanesha boho y'ubugambo bwabo nkabibura bushatu orukwendera orukusibira abantu baturi bari kuri Media TV tukenda program so ndukhendera nienda kusima all stakeholders bishomerere twino mabazire twino mabana twino mu community twino mukima ba media ni nsima neighboring community
they have never complained about our school. Mimi kugira ngo kitukora n'ikirungi abazira batwira abana ngasasura ka fizi kanyu abashomesa bo gukora umurimo gw'amana bandi bakora umurimo gw'amana kusomesa abana bo kandi bakatwisa izina rungi sima directors for financial support wako mu abashomesa bitu bakwetombuite misara abana twakwetombuite kurya kubi na mwene wako nkoko karaba no kuba kubyama masojo to mwana guma so mwenu directors nimba sima munonga for financial support ebizimba bombekera kimwe akasara mbakareto mbwire abana mbabarisaje mwe ni byinshi so nempena no kusima all stakeholders of the school abwita faru buri umwe yafuteka ahambara city secondary school kandi nyongera mpega abazire bone kugira ngo leta abana bari mbara city secondary school akasente tikinje kurugera services zo kunagora ki kunazigamba noroko nagamba twayite ryo million and plus munonga neza ryo kwazigamba najye tukanumuhaka city konka twenda kumaza twayamba ha community so abazire batwongera abana banyu mutwesige okunabashobora ibintu nkwebo kugenda then nyensi yano muzakusima babari mnonga kandi nchiri MC Mashweko program cyakire kiboza Nkore Media TV kandi abazire mwena nimbagambera nyose n'ikibagambera ntomwana wawe ko uri kumureta no kwakwashomera primary ashomereje konka wamuteka secondary kurugazine 1 kikasine 6 akashomera hantu habi akaza kuza university umwana ogwetine cyaro kuba abo kuba life y'umwana netandikira mu secondary so umwana wo mureseka hari mbara secondary school umwana nashoma umwana ushanga yisha yahinduka umuntu wamani yisha yagira yabo umuntu w'umugasho so abazire nimbagambira mureta abana beje basekwani bashomera aha kandi baba abantu bamane beje bayambe ihanga beje babayambe kandi nabo beyambe otherwise mugumari Nkore Media mutakargaho MC Mashweko ngo mazina mugumeho Nkore Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Nkore Media Nkore